Naende mashambiki nina mukethia muno ne bake bandane changuko. Ndio mathika kana ni museo no maende na kwia na sura ya kwekendea na uthuka pyo na nengi mwendea na kwigwu ndu mukambo na mbwa une kwa mumba ando na kwa ni mulazimithitie mumbende mulazimithitie ngianezio mbie ninge bake ambi no bange na ndithi ngekwe makeup tumaliko tunu ikwege no foundation na kona mwenge kala mbwa ila imete Congo forest nondo ni bwa mbwa. Anyway nenda mutabia watha to yukire to komaneba ethwa resort ye ne tukozema matuko 31 ni wakata no ukire to komaneba ya junction ya Kayole ba junction ya Kayole Kangundo road bikela buketa wa wonders ye kwa chengo tubusio shikire na moyona sule no nala megwa wonu ne sula nthuku moke na kibanga moko mbwa. Ndi mundu wa mbata mundu uko ina stress ya mbata mundu wena depression ange negwe manza ka mundu kake ke wa depression tin depression nenda une na kilangu gwenye kindania. Anyway na ndi moikesa kulwa katika social media moikolo ni kufollow my Facebook page itawa Fosi ya Ungu moyi wa ikoyo isi ni Facebook page Twitter nileta Fosi ya Ungu konzi kesho. Instagram nileta Fosi ya Ungu konzi kesho. Zawa mwikolo ni ukufollow account isi yakwa naende mwetha mambi chambe muno naende ala mombendete moibo ya mboya sien moyo umane ala momene ya sula yakwa nondo ndio ndo na kweka ngombe kanesa nenge umbe kwa ita apelo kwanga itaketha umbe ni ita apelo kwanga haomene itia wiyo ngainge anga imanye mbombe nesa ni light skia ni mweu ni mweu naende ba aindo na lotu za mundu athe katolika na hizo kainge mbombe ya manini na matenganga indi unondo baitoneka ni mwekuyo meanisia na kwa mbwau kindu kiwa kwa thimwa kindu kiwa ata kiukuoyu. Bye. Ekata mboliga bana mbonye changai lo moitune benesa wiseria ipa kangu chelai.